Hello friends, lamsoko haina hai nor jotono friends ang asuk din nasing tonglaimani South Central Railway ni bufro official notification ongkore faina honai abo tini finally faisok bakya ke sing oro saimannai atebo o jago selaburai khoroknai apply khaimannai tai plus o jago kono exam nahriya oro merit list ni basingtei norokno job naharjangnai ke o jago 12 tha katorni jotto hastini lukorokno o jago apply khaimannai ke belakun sujog rei rekha goro apply date changjaka apply date hingka ko jagao 30 tarik December 2022 ni theisini o jagao apply khlainani bagani date rekha changjaka dini theisini hingka oro closing date hingka rekha 29 tarik January 2023 porjonto konoro obon bisingo noro oro apply ma khainai hingka sujog to belai no kaham o jagao tabuk faisok paijak hingka o jagao post bo belai kabang post kisa nalikana post hingke o jaga noro nugui tongo 41 o 3 ta o jagao post faisok paijak hingke post bo kabang no norok obviously apply khaidi hingke sing tabuk nalini o jagao bahai o jagao busujortui ST rong bagani o jagao vacancy rei rejaka hingka singo nalinai oro trade wise rei rekha tai yang saitong konor nugui tongo category wise vacancy bagai rekha hingke singo number 1 nugui tongo AC mechanic ni bagai sini ST rong bagai o jaga rei rekha 18 ta abai kana o jaga carpenter ni bagai ekta abakan diesel mechanic ni bagai o jaga sini ST ni bagai simi oro 39 ta rejaka abai sini total ST rong bagai simi o jaga 302 ta o jaga vacancy faisok paijak ke joto category wise oro milogo hingke pura total vacancy faikya o jaga 4103 ta hingka abai ke sing oro joton saimanka trade wise tai category wise bahi bagi rekha borok oro jaga vacancy gesang tab nalini oro online bahi khlainai hingke oro online khlainani bagui borok ni website rijak o website hingke norok tab nugui tongo www.acr.indianrailways.gov.in o website ni bisingtwi norok apply khaimannai EGC norok thangani obviously apply khaidi kono kutuk ya o jaga apply khainani baganai hingke sing tabuk tebo nalini oro age rok busujortui borok yapri rekha o jaga apply khainani baganai hingke sing abo nani legrana hingke friends sing tabuk nugui tongo o jaga eligibility condition bahike borok sui rekha o jaga oro apply khainani bagui nokni boyos nangnai 15 theke 24 bosor ni bisingo aboni pore norokno reidifika jara ST SC OBC abahaike jara tongnai borokno rei rekha 5 bosor AC legislation hingke abahaike no jaga tebo rei rekha PWBD ni bagui oro 10 bosor khlaini AC legislation rei reja abahaike yang ek serviceman rong bagui rei rekha hingka sing abo saiman laikia hingke nalini oro apply khainani bagui education qualification bo nangnai goro application qualification borok sui rekha o jaga jara 10 pass ungjak borok oro obviously apply khaimannai hingke o jaga 10 pass wngmani pore oro ITI bo sano borok ITI khlaijak hingke oro apply khaimannai jotoni bagani oro ITI sanka borok oro norok nugui tongo omonbo ITI carpenter ni bagui ITI khlaijak nangnai electronics mechanic ni bagui ITI khlaijak nangnai abahaike jotono oro norok jodi ITI kebo khlaijak tongkha o jaga apply khaimannai hingke sing abo saimanka education qualification oborok hingke sing goro payment fee ni bagui sirika payment fee norok nugui tongo o jaga 100 taka rang nangnai o jaga apply khainani bagani hingke abahaike no sirifika o jaga jara ST SC borok hingke o jaga kono rang nangya binamulya no o jaga apply khaimannai hingke borok oro sirika oro bahike apply khainani bagani norok oro kaisa jotono naimano bahike apply khainani borok jotono oro detail babi sirika norok bahike apply khaimannai hingke norok o jaga kaham khe porinai ani description box o bang o notification ni link no rirwano hingke joroi norok kono kisu businani bo osubida wngoi tongkha hingke norok ano comment khai bo swngui nai mano ang nongno mangkha khe reply khainai hingke aboni pore tebo sirifika borok document rong bagani document kha o jaga nongni 10 ni certificate nangnai abahaike oro proof of date of birth abahaike rok sanka borok o jaga ITI khlaimani abo marksheet rok nangnai norok abo jotono norok kaisa o video to saimanglak norok niji mokol bai tang norok toisa o notification download khainai porinai ang o notification link no ani description box o available khainai norok bagani rei rwnai hingke o maike tebo 12 ha kotorni hoito Tripura hasteni ni job notification manamo kano channel bo subscribe kwrwngui tongdi abo nongno subscribe ma sawo hingke tini video asung sinai norok joto nai tongnai belai kheno hambai।